Sebab ada yang kata kita pakai debit ni kita rugi, tapi kalau kita swipe pakai kredit kita dapat profit. Apa maksudnya? Okay, number satu perbezaan paling ketara sebenarnya debit card ni is based on apa-apa duit yang dalam tu lah. Kalau savings you dalam RM1,000, maknanya you boleh belanja RM1,000 je lah. So, dia terkawal in that sense lah. You hanya boleh belanja apa yang you ada. Tapi for credit card, it is based on credit limit yang bank kasih. So, based on slip gaji you, bank akan evaluate and dia akan tentukan, oh okay, dia ni layak untuk dapat berapa kali ganda gaji limit tu. So from that amount of limit yang bank kasih, that is actually your spending power. Tapi some people, dia tak tahu macam nak control spend limit tu. Dia macam terkejut lah. Cuma dah first time dapat duit banyak kan. Tiba-tiba dia terkejut, dia excited. Okay. Tapi the biggest difference here is between a credit and also debit card is, kalau you belanjakan credit card, the key point here is you kena baca terms and condition that comes with the credit card. Okay, some people dia tak sedar it comes with that terms and condition. Dia rasa sama je, alah macam debit je, belanja je lah, boleh belanja. Lepas tu bayar, dia tahu at the surface. Padahal if you read the TNC, some cards actually bila you belanja benda yang sama yang you belanja dengan atas debit card you boleh earn up to I don't know RM100 plus cashback. So kenapa you nak lepaskan benda free